teddugal wonno hakkude ko teddugal nga wonno hakkude men elle hande ɓuri elle noon ko hande ɓuri kala teddugal kala moƴƴere o fecci men hen o fetti en hen kono wona ɗum weeli amen weeli amen ko weeli amen ko teddinda jinnaɓe ma ko mbaɗnaɓe kamil ummade Dakar ha ga ɗum ko teddugal te an a suwa wadde haydara ko jinnaɓe mbaɗi ko a batta ko fof ɓen dañima ha mbawa darade ha mbawɗa gollade ko gollata ko mbawa gollude ko gollata ko ɗum noon ko gollata ko ne so Allah hoddiri ko yeeso tan fayi sa yi Allah tan Allah yima sa yiyani Allah Allah teskotako holko min teskirma e wuro ngo e juma o a rende bande en on moƴƴini juma on moƴƴini jama on moƴƴini dental anne Allah addima ka artugo wuro ngo ko artugo wuro ngo de ganduɗo wuro ngo mo andano wuro ngo goto fof ma tesko wuro ngo hewɓe sababude fittanu ma ha e lanaka ha e moƴƴere ɗe fof fof Allah seeɗima yo Allah seeɗo fof tinnuɗa no feewi tinnuɗa no feewi rendinde yimɓe saɗani rendinde yimɓe ndendina sababude Allah ayi ɗum ɗo ko Allah tan ko Allah tan a ardini mo poɗɗa ardinde a teddini mo poɗɗa teddinde ceerno Samsudine walla Alhaji ma Zeynidine walla ko ceerno Mansour fof ko yonta makko neɗɗo ko jogi ko tan kañum jeeyi hande ɗo noon ko yonta ceerno Mansour kala ko heɓaɗo kala ko dañaɗo e nder hayre e diwan o yooda ken fandinde tan ɗum tan o ñaguete yo Allah wanno en almuɓɓe noon sa woni almuɗo ko yeeso tan sa woni ceerno tarda tardina hoorema en fof ko almuɓɓe tan yo Allah waɗen almuɓɓe woto Allah waɗen seeramɓe sa wi so wattiɗe ceerno kaari a mawni kintu cikkami an woni toon ala taw ala o toon ko Allah tan woni goonga min beltima noon min beltinima Allah min beltinima an bajjel kala ko mbaɗannoɗa ɓeydu so yimɓe jiima ɓe jiiranima mere so tawi aɗa joloy otoji ma aɗa doga aɗa ara ga aɗa yaha to hay goto yiyatama a yi yimɓe tan yimɓe ko ɗum tan addi amen goɗɗum addani amen eɗen ñaago noon to banggal Allah yo Allah ken fandinde enen koylel ne yo Allah rokken yiide moƴƴere nde gorko goto ene wona e wuro yiiri e wuro ngo so wiyama hayre holko nani hayre Alhaji ma Zeynidine jaafoɗon de ko Alhaji ma Zeynidine kala ko ari ko cati makko tan so cati makko gari noon gonta leɗɗe mawɗe ɓe janata ha darga daro te woto Allah liɓɗe oto Allah liɓɗe yo Allah waɗ ɗum tan Alhaji ma Zeynidine tan ha darga daro min beltima noon e arde mon ɗo e tawde mon ɗo e tawde ɗo ceerno men ceerno Hamdou Rabby Diathie kanko woni ceernam min
kaldo yaha nokku goddo kala nokku goddo jahaado abeedo sidran abeedo ton kono ceerno ma kay kono ceerno ko ceerno hamdou ko ceerno hamdou rabbi yo Allah hisnu en kadi yo Allah hisnu en haalde ko wana goto haalde ko wodani kala kada haala kala ko ada haal ko ganduda ko jangado haal dum goto jango ma haaltu dum te so Allah enen fo yo Allah yo mojjere enen kala yo Allah yobben mojjere enen koylel yo Allah yo mojjere koylel yo Allah yo mojjere onon diwan on jabbima on jabbima enen fo yo Allah jabbo en enen kala yo Allah jabbo en mojjere mo te on jabbima nyalawma moƴƴo on jabbirima kadi e nyalawma moƴƴo nyalawma mo ganduda hande nyalawma mo ganduda hande ko nyalawma nisfu saban ko nyalawma nisfu saban kala ko duwa hen koko jaaba kala ko duwa hen na jaabe kala ko darta hen hebe kala ko darta hen hebe mede andi nyalawma o omo andi nyalawma wana falbe subi dum wana falbe cubi so be cubi no be cubira o do nyalawma o wi so be cuboro no be cubora ko o nyalawma abi cuborto nyalawma o tan abe cuborto no nyalawma o tan so wana hulde fere so wana hulde fere tawbe nyamminta dum tan be kusur to dum de ganda be cuboro dum nyalawma ko no ceerno bajjel wi ko no bajjel wi ceerno Mansour an taji nyalawma an de taji nyalawma an haali nyalawma wana non biinuda o wi wana ko non biinuda nde mbiɗa noon o wino mbiɗano min belti hen no feewi min belti hen no feewi ɗum noon yo Allah weltinen ɗum noon yo Allah weltono en suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen yo Allah kan tinnade yo Allah rokku en no tinnori den kala debbo noon jiɗɗo dañde o ñalawma debbo noon jiɗɗo dañde hono o ñalawma tinnoto e joom galle mum tinnoto e joom galle mum sa tinnima e joom galle ma sa tinnima e joom galle ma ɓiɓɓe ma honno ɓiɓɓe ma ko honno so tawi a tinnaka e joom galle ma sa tinnaki e joom galle ma a ɓurani mi nene biya joom galle ma a ɓurani mi baba sinde wona dewgal a suusa kam yewde tarɗa ɓesguma ɗum noon yo Allah wallu en enen worɓe ɓene yo Allah rokku en tinnade e jinnaɓe moon son tinnima e jinnaɓe moon o no dariri jinnaɓe moon haade ceerno ma keɓa jinnaɗo sa ala ceerno sa ala jinnaɗo a wonda ko yumma a wonda ko bamma ceerno nana waliyu nana aɗa doga aɗa yaha hay nokko heɓata ma kewa duwaw jinnaɓe seere men duwo Allah jaabo ceerno dañde wune ko mo duwaw mo jini ara ɓe duwo mbiya almudam kono tan o heewi duwaw jinnaɓe seeram ɓe noon so tawi laana nan ɗo so tawi laana selli waɗama e awjal no selli leela tan kono joofat joofat tan laana ko yumma baba ko awjal ceerno ko gawjowo ceerno ko woni gawjowo so tawi laana ala awjal ala gawjowo na ara ena ara juwata e ndiyam ɗon yanata henne kay jonde nde ɗo noon yo Allah wattu ɗum moƴƴere mbeɗa andi hande ɗo sindo wona ka giɗo makko ka almuɗo makko ka musidɗo makko o arata hande hoɓɓe gari kono wawa wasde arde ɗum noon kankone yo Allah teddino joni noon duwoɗon bismillahi irrahmani irrahim qul huwa allahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن
وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الشحن والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو زق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فدلا من قرعه معديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وحب لنا به الخير والسعادة والبصارة والعماء ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم القفلة والكثلان وعمنا من عذاب القبر ومن سعال منكر ونكير ومن عكل الديدان وبيت وجوهنا يوم البعث وآتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بالحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان استجب دعاءنا بالحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان استجب دعاءنا بالحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أعطنا جميع ما سعلناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بغناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وعلبسنا بخلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاعة وبكل حزب حسنة وبكل نس نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سم سناء اللهم ارزقنا بالعلف علفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حلانا وبالدال دنوا وبالزاء ذكعا وبالراء رحما وبالزاء ذلفا وبالشين شفاعا وبالصاد صدقا وبالدال دياء وبالزاء غفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وبالآم ألف لقاعا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد عليه أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرعناه ونور بركة ما تلوناه هدية واسلة مقبولة لروح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه وأصدقائنا ومسايقنا خاصة اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.